Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napod no nagan tintay idrama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sakabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, ket agpadada abalasang. Ti may isa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na. Ket timat may isa awan na pulos, uray may isa nagbalin anobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyang sangsangitam, Amy. Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Papay, nanano ta nobyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan kuana. Damdarasudos kamat ngamen. Sumurot ka dagos no awisin da ka. Tatang. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga. Amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti Kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kuana, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadakmango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya ko mga mentituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Huwag nga raw. Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umayak ko magpasyar niya balayo, amangan na dagunget, Diana. Ne, asino ko mamatag-ungat nga'y baldo? Papay, awan na ya, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyam nga agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Singlak nga kan ka na yon. Papay nga kat di kabsat mo, agsusukat ti nobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabut nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti Kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Kat noon! Apa nga di makal nga dagita matam. Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manutawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karo-pro pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayo nga anak na. Naimbag man, tasa na mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ati ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Tan nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin ko na. Uwin nga rod pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Anya di ako nagtadtay. Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton at dawayak. Naimbag nga oras nyo, Tata Dulpo. Mabalin kag pasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat ti kinataer yaw.
Awanan, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matan. Ayun, natar kay latata. Okay, agyaman ak ano kasta baraw. Kasi no, ti pasyaram. Ni kadi Amy, wano ni Diana. Ni Amy ko ma, tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga agpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, serbete pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay, kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tagkurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na matabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo ay so nga pinasyardan. Diana, Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtan imat gayam imit araman na. Ay, kit, bye-bye amon Bareng kayatan ni Amy ni Baldaw ta nasingpet da niya baraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Amy no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awa na. Inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga ay no ni Amy ti kayat na nga armay. Siyak nga rod. Dahil baga na ibig nga pasyaran na. Ay! Diyak kaya ti malas-lastugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Amy? Uwan tatang. Kat, aklonam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko kan kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilokwan day jay. Aklonam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di kagpampanunot. Aklonam idadagos nga oray di mo matunay am-am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme. Hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wana ta kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Ha? Itid mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga rodeta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka din dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit ano ti planaw? Aklonam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo't itimbaga ni Manang Diana. Ah, makarit nga. E di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklonam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikat no ngay adamot panagayat ko kan ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikat no ngay nagbaliw ti pangedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man mo.
Tas si kamot ng tipas-pasyaran na. Ala, saan kayo nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wan nga roda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Isun ati pagpaarama manang. Ay, saan ang numartag tumatlaang? Oray agbaak kandayana, nuartag tumatla ti pakyasawaam. Pagan, ano kumamat ngamin day jangay? Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tata Dulpo, na kayo mat ngayam. Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatigsakit dito gagarayo Uy, tanay. At manday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim Barok. Di ka pala mapanin Jibalay, tanay. Agap apamutin na itagkabsat gapukin ka. Anya? Apa nga tata? Ay, jak amo ka na gijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan na. Iso sardingan pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na itagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta, agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makainis sumakmot ka na gadyadwa. Ay, bon, sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni ilay. Dahil dyan ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kasti apukis baraw. Ibagap mo kayat mo ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya, Wan tata, agpalong hairak. Sakto ipakulot ti mordong na. anya. Anyat itsura mo nga no kasta ti buok mo baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluram ti mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang ti gagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Basta kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang aron makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme. Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat ngarod. Pastre kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakken ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko may ibagak ka ni tatang nyo. Importante abanag. At da ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti badaw o baldaw. Ginatang mo ka din ito, oy? Uwan tata. Brand new data. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mo bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti may bagay kin ka. Ad-adda nga umubing ken tumaer ka no dahil ti isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod di mo't kulak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata. Awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak. Saan mo't ngay suda? Aywan tata. Mabalin tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan armidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tay kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa na. Ala, kuyugan kay taw.
Sa nabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot da ita adamagan na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Day ka amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti standby gestor. Palso da ita adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka dagpaysuwan no saan. Awan kinapudno rita. Subsobraan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Yung sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpayso ti dila dagiti maritesen naya. Naynayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso da ita ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko ni Amy idi. Anya, Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. anya. Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't man ang datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni Baldo kan ni Tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Njak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni Tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tin manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapno haan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anuang katrigalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag. Ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, arigalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mo daw. Awan problema iti day tata. Basta parakan ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan. Basta naasidag tirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawit tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak daw. Ura tao may kabalunan. Nagluto akiti pansit. Kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa ilaeng. Umay kan. Mapantapay agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan. Yag mo ti imam, takibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa'y mo't manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, inyo anak ka. Tulungan ka. Ni tatang Deja. Anyat mapaspasama ka ni Tatang. Di yuluk-lukatan tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, Tatang. Awanan bain na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Lembag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom ko la kuman kahit mabainak. Isa baybayan yaon. Anya dinaramid na kada kayo, Tatang. Ay, saan na masapol nga ibagak.
Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysayaat kanyak. Kansang kaibagana na taurak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ija kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga sawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam ti damdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron. Ayan o kasto iti kinatao. Ah. Nukasta. Wala nang badingag. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga ron nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutang kanya tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensyakan. Kanay dumistansyakin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo akalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kit di, amunan dagiti limitasyon na, kat amuna matan tiagbain. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tuy gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Pakaragsak launay ti kaadtayo amang tartarabay kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken Manang Biyanang. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rosita, saan napod no nagan tintay drama. Kastiman ti kunani Kabsat Rosita. Dear Manang Biyanang, simple la kapadasan da ito ipadramak ken kangam sana mapukaw iti memorya. Ada ngamin ugali ajak masapulan ti asawa, banag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan ang bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito ah. Napimpintas la ija ta igid ang mismo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak ah. Sorry Manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agab-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko.
Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kastaya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne, napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kasalawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangankan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimuaren jay asawam, napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, boy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damat lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan matkait di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uy, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan, anabaluak. Jak matin ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas, ading.
Pasablugan nakmanan nga. Hanakmat nga na pintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wana nga mahanamat nga ibagbaga nga na pintasak. Anya, what naglokon day tang asawam? Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngamdya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. eh, laban noga ka nagpasada. Masakit ti sikat kan bukod. Aywan, ibagam naman makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, agkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak malangan itaro ba yan? Agpalami isak basit. Ni, asino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y badok. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa iti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ahin na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige na ay. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas dyan ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na love na kaday jay. Kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si Kangay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, mat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na.
Sige, maturugtan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya, May mayat man no, paputdambas si kabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalagaan na pintas ka. thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabit lang nga ro da isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuk mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayem kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko dahi jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka? Uyawin na ka? Ay na, han mo lang amin nga amo ti style dahi jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga di asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga sawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawa na nanan? Jay sigo da nobya na at agakabangiba nga barangay? Sino ti bagbagam? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan na po daw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mat taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y jay. Umay kayong tukanaw no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro Ang artek kano mga daya babae. Sursurando kanupay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Oh, ato iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Anan, awate mo. Sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakan yam. Ay, kat, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jakman amo? Ay, jak amo ti isungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak da kita ko, kom. Uray libre. Pamumaya, tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Ha? Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Kapaya narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Ha? Nagwapo man nga agpahisuday dyan nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay,
Basta jay gwapo ita ah. Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mga na ya. Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray ah, mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti karuba. Ano, ti makakitkita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakaya karuba. Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya, Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kay kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya kaaruba. anya. Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinata na. Ison tumatla nga naglami esti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalaat mo ta nagbali na kasday. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anya kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na ken kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawit ta kanin Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnuson ta ti amin kadata. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amo mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga Rodan Wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba? Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karo ba? Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawit tan Wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tan ijay. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan tanagbalinan na pa sa tibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po din, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta man na nititunggal maysa? Manipud man kanikabsat Gemma san naapudnoanagan tintay idrama. Kastiman ti kunani kabsat Gemma. Dear Manang Biyana, daytoy kapadasak nga ipadrama kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laeng ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod, ti agsalay sa. Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, higyon ti daduma. Wow, nagbanglo kayo nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man na itatangda-tangdan. Ni, insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosing nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan may? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing, ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No, siyak lang, ti baro. Siya kon ti mangarim ken kwa na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man ti mangi pastor ginwangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak kumaagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camok ket allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Jaka mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. No kasta nga road. Sika ti makamaw. Total, lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay iti biyag. Nangruna ka na lakayak maten nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tayo agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, awan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino dayta. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aramken ka. Alain ka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbag nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam data manong Alan. Ay na, umunag ka. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. At nakalini nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya.
pakipagalangan na pakpakumustaan ni tatangkaw. Sige ading ha, agpatuloy akon. Nikat ag merienda ka pa'y ama no. Sana natin, nabsuga ka. Kunak no, nakarimpay ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apag biit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya? Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka dyan mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkad. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insan Alan. At takamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Ay tagay mo ka din san. Agsat ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot din san. Sakto pa'y nagdatdaton. Ano na busted mo nga bagbagam. Insan, ni ka di Gemma? Saan insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag insan. Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Rosing? Iso nga men tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayod na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man mo, manipod iti nasayop ko. Jak mo tan may katiti panunot ko. Ure ibagbagada nga agat dagan ni Rosing. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira nga winsan. Itong madamdama. Mapan to sarungkaran ni di balay na. Jak namin naranaan ni di namin san kahit. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, nisan. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Rosing. Ay na, ureak la sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka ah. Awan ni Gemma. Tay na yabantay kasinsin na di kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta narusay. Kaya, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karusing. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo nga inumam, taijalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ay nak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigawa mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Rosing. Dahil payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kaya naman mano akla nga agdigaws, tanalami istipanawan.
Nang runa kat bakita kaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijak amaw, ti sumbat ko itinay taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa yung siyak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso nga men tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma nga men ti paiod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa ita? Agtin nagkalagayam itikas ken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang, no iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko, saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukken ko na. Ang jakbet impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlaang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunakat seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak aday ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam na maun akas daw ti mapasamak? Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumatlaang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak, tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasal tapno makaliwaksay ka mat sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Amangan na niya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamad. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko na, ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas ken ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahito'y agdama ti panunutan ta. kaslajak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop dahi tayo iti sabali a babae. Maday ta ka manun Alan. Anyaya payod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan tayo ta? Ti importante ay ayatin ta ti tungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sabay ko mga ruda. Ta saan ngagbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta saan nakapinaay. Gemma,
Mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamat. Bigat tong nga gawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tama nga no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat kunti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Anda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na na. Oray klatan. Umunag ka pa nga, Rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga orayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, orayik nga ron din. Rabiin. Nga awan mo't laangan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni ije dalanday jay. Narabyan lang siguro. Ay, sa pa makatuturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipababalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Proseng, si kakanin na ita. Si mangput kakanin hanay. siyak datoy Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabit lang ha. Lukatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatem. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Uy, Alan! Dinaktali ko! Uy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwartaro sa ingari. Sigud ka agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan! Ano ay, inarakop na kumatan. Kat adata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka rata? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adain puno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madaragan. Ta saan na nagbaligi iti dakas sa plano na hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay ud mo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng hanay.
I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak to baybay-an ni nanang mo. Imadayuak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsa kanak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang, kan Alan, ididamo dati nagdana, kimarkaro pa'y itan, kat naragsak dalata nga agdandana. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alaga gayam di naman ang tinagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando sa naapod no anagan tintay patangatang drama ita. Kasi man ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kon abalo. Ngam adda tay gundaway boringak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlaang ti balasa nga inal aladak inay aywanak ken rinig regalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, tatang. Sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kastaunay. Ay, mapanak man agpasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa mapan kayo ijay. Anya nga tiaramidan nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw nito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo ti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya dir aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapakan nga da dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Biyaw ko na. Kaya nakasango ka mo ni Usag, Manong Orlando. Ah, basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang nilulok at sumipngatan. Wan nga rod anak ko. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kanina ng mga anak ko. Taurayag pa nilulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo dito tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa tumot agawin usang. Kasta aya tata. Ay na, aring mo mutan ti kasla security guard dito tersenak. Amay sangal daw ka magtugtugaw dito sangon. Basta para kin kausang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata?
Awan. Agawid akmeten ko nak. Ala nga, Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, nagigyan kayo ijay iti may sangal daw. Anyat inararami jo ijay ngay. Ay nagsayat nga ron tibyaw iti tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga rodo, tamangan tayon. Ay bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay akapin. Tada na po do tapandisal. Ay katuan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manen iti tersena ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katagag. Mapanak lang agis tambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan nga awan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingon na. Siya ako na kanayon ti mangipas-pastor. Alakat an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipod iti pimusay de dinanang pastamot ang kararamido ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbang agsapa, Usang. Nay, kastama, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaing. Kaya't ko lang ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. Nukasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo da ito yakaldingan. Kanayon na makabulaws. Italiyo anay bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko da ito, no agkasarmanan ni tatang yaw. Agkasar. Hmm. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yu kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya nakaistambay. Kan nakapumada pa'y, nakarubber shoe sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod iti agsapa, aging kat sumipngag. Pasaray marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tayo dingon na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, ang mga mano, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laan mo Uray lakay, nunalibtak, ay, makabingwit tulad tati kaubingan ng asawaan na. Sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay sila balasang kaw. At naman damagag. Anya tayo tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay tatang! Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regaluan nak iti sabong kan prutputas. Kan syempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingpot ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya,
Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw. Adda mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa sabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Dahil nalakdagi tayo di arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, adda pangisagutak apaw. Asus, ni Bruno mo di masabar kaw. Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? O para nyo, tatang? Di talaang anak kaw. Ano ti ilum-lumang nyo di talikudan nyo? Awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Mapankanta agkudkudak man pa. Nagkatulad aya. Ha? Ay, Saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw! Naparot matan ti daduma! Ay, Saus! Asuruay din ang parot ka dagiti sabong kaw! Lola Nita! Ay, Naibusamot tan dagita sabong nyo. wala raw! Adda ng parot! Ay, anyamatan! Sapay nagadaw, tinala na! Nuasino mo't atin ang parot! Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya! Manong Orlando! Apay akas tati ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula ka sabsabong! Ay na, pasensya ka na ading nita. Saan ko anay pakada? Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong! Ipakadam kumapay mo't angay mo na! Sapay pinarot mo mo't! Pasensya ka na ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo'tan! Ngam no maibapan iti sabsabong ko! Ay! Sumabali ti riknak, Manong! Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagbagaan ni Tatang yu, Bruno! Sana rumbang tinaramid na! Di nan samot ang mutir aramidin nan gapu iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywa na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na. Himbag tayong palagip yaw. Dandanin samot maluuman na kita'y bunga ti sabata yaw. Mga lakan tuman nga raw, isagot ko kani usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni usang, tatang? Wain anak kaw, maragrag sa kanak no makitkitak ni usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay pala ti kasta. Bay anak ka nilaang Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsakak tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaang anak kaw. Adak manen usang. Adtoy aw saba sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti isagsagot mo kanyak. Awanan yaman na usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adin akon awagan iti tata. Ta masair matiriknak ano, awagan na pala iti kasta. Ha? Anya nga rod ti kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Si Kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, Or, no isaw. Anya? Kat sige ang rod, di oray, pang or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kapsat ko dito'y tersenaw. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam ka di mat ti kapsat ko. Usang. Agayata, lakay pay lang mat. Ha? Diyak mat kayat ni Tata Orlando.
Ken awan ti planok ang mga yat ken kuana. Maragrag sa kanak lang, kini Tata Orlando. Ta ado, tititid na. Ini kanak pa'y ay ti may sa akaban abaga si Di Kalman. Anya! Asino manan ti pangtidam dita sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kitli patpatgag nga usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Osang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain, ta marikrik nak. Kayat nak ni Usang, ta iti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak adi nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na, Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka, ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita.